Dušan Bozoljac je do sada nastupao za naše klubove iz Priboja, Kruševca i Subotice, a u Šabac je došao iz Mađarske. Dolazim u Šabac, klub koji ima jako veliku tradiciju, što znate svi ostali. Došao sam iz Mađarske, iz Mezokovišta i došao sam da pomognem Metaloplastici koja ima cilj da odemo u play-off i nadam se da ćemo da ostvarimo taj cilj, kako mi igrači, tako i klub. Tu sam da pomognem svojim iskustvom i zalaganjem, kao i da pomognem mlađim igračima koji mora da budu malo iskusniji i da pomognu i sebi i klubu. U predstojećem meču protiv Vojvodine Bozoljac nema pravo nastupa, ali će igrati u prvom narednom meču u Šapcu kada Metaloplastika bude domaćin. Bez obzira na to, Šapčani će pokušati na gostujućem terenu da ostvare što bolji rezultat. Poslije EHF nedelje, posle pauze prošlog vikenda u kojoj smo trenirali maksimalno i pokušali da ispravimo neke greške koje su nam se dešavale, radili na sebi, dolazi Vojvodina, idemo Vojvodini u goste, šampionu gde ne možemo nikome da pretimo, gde možemo da se nadamo dobroj igri, borbenosti i sa nekom željom da se potrudimo da otkinemo bod ili dva. Meč između Vojvodine i Metaloplastike biće odigran u nedelju sa početkom u 17 časova u Novom Sadu.